Om Swastiastu, rahajang sembang aturang titiang majaring semeton sarang sami, sembang sani mangkin titiang sampun wenten ring kantor desa Buruan, sampun ditunggu sarang elep nggih ki sarang semeton-semeton titiang penyuluh basa Bali Kecamatan Penebel, kantun nitenin pemargi nyujur sisi kangin. Napi mawinan asa punika duaning penyuluh basa Bali Kecamatan Penebel polih oleman sejeroning parikrame bakti penganyar nggih ring rahina sani mangkin inggih punika rahina reditewage wuku wariga sasih kewulu Isa kewarsa siu 100 petang dasa 5 tanggal Masehi ululikur Januari warsa kalih tali 4 Kecamatan Penebel pemekas penyuluh basa Bali Kecamatan Penebel tangkil sejeroning bakti penganyar nyenuk mekebat daun edan upacara nangun ayu karya ngeteglinggih nubung pedagingan pedudusan agung taur balik sumpah ring kayangan basukian besaki. Nah niki sampun naik napi wastana nika yenten iwang mobil semeton sani uning dados komen nggih. Nah niki sampun nggih memargi mobil napi kadan wastana nika. Nah, sani mangkin sedurung tangkil irike ring besukian. Kemertama semeton-semeton titiang tangkil ring suang-suang pedarman dumun. Wenten sani tangkil ring pedarman pase, wenten taler pedarman Arya mengui sekadi titiang, wenten taler ring pedarman sani tiosan. Nah niki yen teniwang wenten ide sulinggih sani sampun rawuh. Nah niki nglanturang bali pemargi semeton titiang sareng sami jagi nyujur suang-suang pedarman. Inggih semeton saya waktu makeh pisan semeton-semeton sani persida kecunduk ring rahina sani mangkin doang ning makehan semeton sareng sami puniki wenten ring wewidangan Kecamatan Penebel sekali punika semeton titiang sareng sami inggih sani mangkin nggih belok kanan nggih titiang nyujur pedarman mengui dungu niki semeton titiang di samping pedarman mengui pedarman api kadang wastan nggih inggih niki titiang preragan nggih nyujur pedarman mengui. Nah niki wenten kedis nah di slow motion kan gede pedarman mengui. Om Swastiastu astungkara sampun preside pedek tangkil ring ajeng ide lelangit ring pedarman mengui dumogi ide setate mepaice sunar galang majeng ring preti sentana sareng sami inggih sani mangkin sampun nyujur natar nggih ratar besake. Nah sampunang lali mekaryo video dumun mangde wenten kenang-kenangan cihne belat tangkil ring pura besakeh sapunika semeton sarang sami. Nah niki sampun wenten semeton-semeton titiang sani sampun rawuh nggih saking pedarman suang-suang usan punika jagi nyujur padma 3 jagi ngaturang sembah pangubakti. Inggih semeton rekanjekan wau wenten ring natar titiang polih memvideokan nggih akede kewentenan nggih natar padma 3 pura luhur besake sekedim puniki pekantarannya nih minabti semeton sani sarang sami sampun nainin tangkil irika inggih semeton titiang kawitin antuk ngaturang sembah pangubakti majeng ring ratu sesunan sani melingge ring natar padma 3 pura luhur besake risampun punika polih tirta mewah wijeng lanturang malih pemargi rahina sani mangkin semeton titiang sarang sami niki wenten malih slow motion sani kekaryanin pina kecihna belat bakti tangkil ring pura besake nggih mangda wenten kenang-kenangan siki kalih 3 ai mau kesami niki menghadap kamera nggih cekrek inggih semeton sarang sami niki semeton titiang taler sampun usan maturan. Nah sani mangkin jagi nglanturang malih pemargi nggih punika nyujur sane kewastanin pura besukian kenten nggih. Nah niki wenten pelang papanama pura basukian. Nah ngelantur malih niki sampun wenten ring Jawa Tengah
kantun wenten sesolahan utawi ulen-ulen nggih rejang niki wenten telur bapak guru nggih rejang napi niki semeton sane uning dados komen-komen inggih aturang malih pemargi. Inggih sampun polih miar sayang pailen-ilen nggih rejang seni mangkin sampun wenten ring jeroan pura luhur besukian presida taler kepiar sayang para pemedek sami sampun melinggih punika taler wenten ide sang sulinggi sane ngilenang pecara rahina seni mangkin wenten taler topeng sida karya enten iwang wenten 5 enten ki semeton sareng sami iki kantun mesolah ri sampun wusan mesolah kelanturang raris nuna sane kewastanin tirta penglukatan. Nggih, kelanturang raris antuk ngaturang sembah pangubakti kekawitin antuk munjarang puja trisandya risampun punika kelanturang antuk ngaturang keramaning sembah kirang langkung ping dasa nggih maturan punika wus punika pastika nglungsur tirta miwah wija. Inggih risampun wus maturan sane mangkin mewali kejero kegriya suang-suang nggih niki ring help nggih ring elep niki wonten karaoke sareng semeton sareng sami sakadi punika nggih inggih wonten sapunika nggih vlog tiyang ring raina seni mangkin sejeroning pemargi tangkil ring pura luhur basukian besake titiang taler mlungsur gengrena pengampura pradi wonten iwang atur titiang rikalane nagingin pues oper ring rahina sane mangkin maka usanane ngatur puputan titiang antuk ngaturang pramusahanti om santi om suksema.